jani gelah medal tur nauhen bibi syarat saja kenah gelahe dot metimbang wirasa ngajak bibi. Ipanya subakti teken gelah tuh ngainang kena gelahe anak kewala suecan iaji teken gelah ngaliang gelah biang kualon tuh udah mau balik bibi setata jajah kena gelahe Ratu dua gong istri bianing sapari nikah sapunika sapuna Ratu dua gong istri banget yung kaning subakten ipanjak punika talas wecan aja Ratu nikah sane patut kayunin mana titiang mangkin Ratu jagi iring titiang merika ke Udiana dumada sesabon ring Udiana sami sungsun pikayun Ratu Presida Icar. Benar saja buka atur bibini apa gue ingurah ulit telon jani sing ada nangkel marep teken gelah nyenawang ingurah sebung antos gelah ditu bibi lan bibi lagi wah melik aku ke mantan ngejak ideni jak kedua mantan ini mau jelas kamu ganti dah ngawal keto ngomong nah paman dadi didian paman angkil Gusti ngurah dije paman cek igisnya deh engkel Adi nang mayo anu dong ilos yang nawan engker dong ulit ini ring dua gong istri Yeh, tumben tandro petakon belian. Mulas tata tiang nengiringan dua gong istri uling semangat. duh pangtawangi lo he Engken ben, tuni engken beli toh, nepoen Gusti ngurah he engken. ngandeng anak lo di jalannya di wang dongkardi wes ngaboen me ngajak nak lo men Wah, jak ngortone tidong nih. wah Apa wah? cekan jangan ngomong cekan beli ngomong pangtawangi lo he Engken ben, aneh ngai beli kelangan engken toh. jagelet tuh bang Gusti ngurah he ulung diganti lo Beli. Tawang, beli toh lengah tawang. lo ngakeken Jak yang tiang tadi beli nah, jak kagepet toh nenak lo totone. Kakak diulung lo ada. nyai lo melengah Adik cang lengah. kalau kudang nih yang bukan melain jang bangkol dan bocor Apaan jalan bangkor itu? demen nyai ini bocah mati Oh. bah nyai lo mau sing seni Man terus engken ben. aneh ngai beli kelangan ben besik Terus engken. ih Gusti amat kamu ucap Gusti bangkiang nih apa nih apa paman bocah bangkiang nih kene cenik nih loh aduh engken Udah isiang-isiang dua gong istri. cengken nah
nak nyontohin beli lo. Ya nyontoh dong itu carane beli Bang Tawang. Sakit kuping cange. Hei, bangsat sih. Betul kan cai jangan ngomong. Hei, Bang Tawangnya ben besi. Apa Ben? Apa kurang jam? Apa nanti orang? Adincang kata kunci. Mai malu. Loh. Nah, Hei, cai pelem tak kencang tak konak ke. Nah, hujung. Haruh. Adi Aru. Yang nyai sih tadi bersih dok gong istri. Kalau gengken mirip nyai. Pih, yencang dari dua gong istri. Jok gedang pasangan. Jokol aleh tonelo pang mati, pang sampai, pang patuh jangan ada dado totonan. Bah, kamu cenik nagih matiang. Bikawon bikol nying nyai jok gede segerak nyai. Wah, Api can ceni, cana jegek kita loh. wah, yo malu. Agat mah lancang nenek. Loh. Kan mantan ada. Naon? Leng si bangsat sih. Dua gong istri sampun nagih pedeh menika. Ayo Ran. Nah, iya nih lo sih percaya. Beli ini kan kali dua gong gini. Kali gusti murah. Pasang beli yang munyi. Kantiang beli ini beli kan kali dua gong murah. Nah, Gusti nah, murah nah, langsung. boleh. Ampuro sudah beli lampan. Jangan, mana yang bawa lo? Kan tuh beli. Bebas aja Beto. Dia udah nggak Mamit anugrah madutu semua. Sadurung dia matur. Angsing sebakti tiara. Itiang lunas gam rena sinampuro. Wawu yang boleh nangkili angan cokori dewo. Ledangan. Iya Bagong. Paman, Enggak tuh. Gugong isi tangkain mawacana kape ni gelang. Ang paman tegaran na ken gugong nyenawa pak. Dua gugong istri kayun mawacana kape ni gelang. Enggak. Tingkel kok. Dan kayun masih ngecona. Dan itu ampura nih gitu. Ya nompak ken ngolo pesek. Enggak urusan. Mau adik-adik itu sebab kok. Tapi Ampunan anak galak-galak gitu. Gusti. Biar Gusti nyingaken gua dua gong istri ngegandeng aja anak muanilen eken punapi. Ya tadi wacanan mau merasa jengah dia mau. Gusti. Maro kuentan yang ngenikakin tiang. Dua gong istri.
Romo boleh ngingatkan api mirang ngerawas mantan. Tenitang tiang ngerawas alon-alon. Sekadi pada tiang boleh naonin Nika para kana tua kobar dengan dikang dan tiang Si Romo, i kobar kobar. ao Namanya malu paman. Bangsat sih kok. Ngampuro. Tapi uang jangan dipuniki. Busan man matur mak. Apa bu paman keken? Duagung istri. Dan boleh rasa-rasaan di tiang kan ngiringi ratu itu nih. Paman sampun ki. Tiang mau dua saksi diki paman. Jiro, jabang tiang bang ragat ya saksi niko. Niko. Mau lo besek kan dengan nikah teken tiang. Ane lo cenik nenenan. Nggih. Woi, nengken tadi alon-alon ngeras Nika cang niko no. Oh panas nih. Niko. Nyai apa orang nyai ja mesti murah mau ke dimodeh yang gelas. Adi gelas cang. kadang cina orang jacang marot ini Apa? Duagung istri ngeniken ken beli Ceng ado. ada Apa orang cange? Duagung istri ngeniken ken beli paman kobar adi newek paman nangker gusti murah nak hijau lantas beli ngurta jacang lo tingon ake Nah, ada galak. Welo, mula jalo nang ngirengan duagung istri ulit tunis semangat. Beli napokan gusti murah he. Nganeng anak lo, benang kajo, ngapar motor Nmax. Pa, terus beli ngomong beli kene. Motor Nmax ngajaran, mueng. Muan jalan kena nyai. Pidah jauh baru itu. Weh, marah ini, kadang tunde-tunde aku duagung istri. Saja. Hahe. Hampuro Gusti. Sangkane niwang di tiang mungkin. Mati tiang jadi. Apa tuh? Jak dua saja bibe paman kemelan no. Kati duka duagung istri kapini gelah paman. Mengkeken nyari tage paman no man. Ngampura ngantuk di tiang. Sing adene jadi bukan tagak teng gelas paman. Aduh, Ber, udah aja nih Ber. Wah, Ingat paman aku deh paman. krestik gitu. Yang lantas keresanin lagi ngajaknya mangane kau nembak sekian paman kayaknya paman. Bangkok. Jadi bukan. Ampun itu. Ampun itu Gusti. Nyaman sih lagi bangsat semua. Mulai saja kedo atur paman nih. Buktian mangkir paman. Anjing. Haruh napi kalau hampura hangiwang tiang. Mati tiang jadi. Woi, ciwai, woi.
Pantat balian. Wah, tidak. Kamu tebak. Itu sono. Ya. Nah, raga-raga sekene dak. Wow. Adik jangan ada cina ngomong. Belas taman jangan. Pen babang melalung nesne. Ampuran Gusti Ngurah dewek dityang. Doa Gusti Ngurah. Dan senang kapenyembreksanan dityang. Awang paman. Ulian matur pamane busa. Gusti. Duagung listrik. Mungai nukur si dia paman. Doa Gusti Ngurah. Dan senang pelaksanaan tiang. Nabi mau yang Gusti Ngurah dan senang. Bicara dong paman ke busan. Benar ada paman. Padot di menurut tiang. Yang tiang ngos ke dipunikau. Dua gong istri cenitro. Yang cara makin nak cemburu wastane. Kenapa cemburu? Kalau nggak ada udang di balik batu. Kalau udah cinta, ya pasti cemburu. Sing cemburu. Betul aja. Weh, aja. Ampun. Jangan kadiras paman busan. Yang nasampuro paman. Nah, nemar teman nanti liang, jadi liang kobar. Yang saja paman bakat mati ya. Sinahnya akan ngiring gelah malih paman. Patut yang baru. Nggih, ye ratu dan idang rayu. Bang Tiang, inan pedak niki. Lu lah mantane pedak pada wang surah. Lu paman gelah paman. Menang demun. Kone nih kak. Hai, dua gong star. Weh. Mesti ngerah meriki. Halo. Wah! Kaku kene putri ya. Aku udah cinang cibagot. Kenyero. Semua nek putri ini cai coba. Ah, Jang. Oh. Anget Jang. Well. Nang meriki demun Gusti Ngurah. Nggih meriki, demun meriki. Iya. Nah, mai malu loh. Lu ben. Mai malu. Mai. Nyan. Cai. Kau ada Jang. Kober bagus, imut. Pada apa cawi? Pak Sudar, bangsat beneran lo. Cai bos keras cai itu. Nyan. Cai. Nyan Jang. Aing lo. Nyan tuh. Bedemen lo jadi nyingain. Gusti Ngurah ajak dogung. Putri. Cacaan. Cocok apa gue nih lo ajak beli woi, itu jadi munafik, main keduk, main capek berantem ini, main, haru. Kemauan duenan kenapa ke dia tadi wau diandukan paman kobar purun ngeraos kedokan pilih dua gung istri muasu munggahin dukur isikan Sing sandang lah matur ketu kapit gelah. Sepatutnya ne gelah buang terus kapiniragan murah. Aksana kasih gelah ne sing bisa
Ratu Dwagung Istri. Sampuna cokore dewa ngeraos kasar. Tur maning semenyo. Napi malih. Kadiraso urip titiang katur yang akan cepet dewa. Kemawon duwenan kedamaian titiang darus palekan. Titiang enten presido lembagin ring kayu cokore dewa. Sing sandang murah besamet lakar ngadepang raga di ajeng siang. Dia moneka dirasa baktian murah kepiting ragan gelah. Apa anggen gelah walas? Sekandung yang urip titiang renda surut-surut kan terus baktiring tangan seperti itu. Wahia diatmiko setandar niskalo bakti. Dan kariwen ring parinding yang aturan ayah ini makin jadi aturan. Sampuna lakukan itu. Lah, Nek. Kari sampuna nek rapi yen kadirasa hinguh bayune nyingaken anak istriane sayangan misi ngambul misi ngemros kenten nggih sampuna nggih Yukti nggih sampuna. Dong dini aja ada dua le ale tu ni. Yuk, rah. Nang ujang aja dua ini teman-temanan. Apa kau guys? Lunas Lugromo. Titiang nyewenda napi. Titiang wandangi ringan Dwagung Istri nih. Yuk, nang ujang ayo aja yang murah dini. Wera, sing tebok tuh. Padang di bencingah. Kata coba lantang-lantang. Mu ada naretan malu samping amahmu bang nggak diadap. Ujang dini ngeroman aja dua sing lagae. Ya rasa punika ratu, rawas satu Dwagung. Titiang jaging lanturan kekaryaan titiang. Nanging sedurung titiang pamit. Titiang matur suksemo. Titiang jaging suruh pamit. Paman, titiang pamit paman. Terus